Akosua Serwaa'S fosu. Onam nim no. Ina di hinu okrom ha. Ni yade do kura chechira man no. Ni yagya ntro no. Nyɛ so man na yɛ dɛ enkoso. Minim so bia wu no ha bia no. Nyɛ sika na wagye yakomapa. Odo kan na yɔde dai dɛ. Akosua Serwaa'S sane ni subai eni nyamesu e woni mu nti no. Enti so other side bia wokɔgye sika no wadi ntro. Aha de yɛbɛka bia yɛ kan. Odo no so yɛ gyadiw na yɛde aba ha. Enti no honhoma yɛde ta Akosua Serwaa'S nam se da bi na me nhyɛ dam. Me hyɛ dam kura me ntimi na ma me na. Ya pese be ka kire mo se Akosua Serwaa'S nananom ta na chi Nyankopon ta na chi Ghana nsuo nyina ta na chi uhu ne yakoso ya se won se wo hwa akra ni pepu ko na ha ya sabi wo mo bia loro fe o ya nkasa do na ye de aba ha na sa do na ne ye di gina ha ye de kwakodi nkunim enti mo bia akomantutu ena ne ya wa ye nso ya de bua bia no se ubenya so dai akatua papa Nyankopon hira mo nyina de merebetwan Akosua Serwaa'S ntina me wa ha ntam pie na na de wode mapie all right opani ebinom se de wo ye nyina ya antics finim na say every one ni me deda what you say me ka agrada ho asem say wo hwe video bia na tire na na gira bush wo no na say agrada ansesa e ko hwe afia wie no dem edu 2 weeks no dem nyama be ka say mahama be win nti wo fra mahama pa win nyama be na makaka dai abem when ya antis me nya bre pa me amusia na me di magro 31st night amusia na me koye no say wa hwe hu a e ho na me ko didi ye what you say me kwa sorry because I want justice here it was justice no I say edad okrom ha nti ya antis na se 2 minutes ha den na ye court first one Akosua Serwaa'S animu kunim kra na ekoye 50-50 dia be chere say won sabi dia asem di kan kwa musiye be tofia Akosua Prempeh wana me kwa siye musiye chere me say ye fan junction to so nti me rodin junction to so hana botin ba ntuna me ka ho asem se wakinkim sa no enu nti na 2026 oba ho mpanyimfu bia be bo pampers okrom ha na wote ho kyeyam wonga be pro ebinum ho afiase ye dai ehihye wom na keka wada wona because of issue ya ti jagu amna me ka kire wo ya ti jagu wom so aka kakra mo ho ne ye besi enti no kura be daddy enti enu nti na yegina ha no enti justice enti na yegina da sa justice na Ghana for hwe no dodo na be hu but ebi no say de o ye nyina o di jai hye kwa no incense in a Bible na dem no dia be pese o kan say ye bisa Bible no o question bia pese o bisa no na me dia ba se o be bisa Bible all right eti kire ye mu e say incense no e de na ye wa ha incense no wo so incense na e we fra honhom papa ese sa atmosphere no ye di bisa dia no so ne ye no tade okay in a Bible no so no e no kwafo enti ye di bisa dia enti mbese ye bisa wa ha say court appeal na Akosua Serwaa'S be kodo obedi kunim na obedi bim na Bible na wabie mu nso Bible na mabie mu ba bie si no ya Psalms bi na mabie dai esi mu enti e connect oh da bi ye pesi ehu samahe na wabie enti no ya me ba connect to the Bible na key na dai ankasa enti me dia ba no pesi ye bisa asem say appeal na ye kono ya ready nkunim na ya ready form ubisa ye no mo se ye ye bisa me wa pesa wa bisa na asafo nyina dai ehwe bi bisamaye sesi ya bisamaye right say busu enti obisa oye konya no oso obusa say ye ma me Akosua Serwaa'S ebe we ni na ye nyina support say nyame adoma court no kwa we no na ma me Akosua Serwaa'S de adi nkuni eti ye ready Bible no kwa fo so be de ebe ka Bible no kwa fo say wi ase nyina hwew wodo obese wo hu say apio na Akosua Serwaa'S kwa kwa no obedi nkunim akobenkum oni nkunim akonifa bacha obebenkum ni ti obedi nkunim ebi se wa hyeda de onse tinchima na say ye na Mr. TV su ye nti so bi wa haro wo secret question bi obi ani ma be pese na nkasa bisa what you say ina fenzu obi nim language bi apart from tree ina English na dia mementia be so de bisa Bible na sem na obetimi de ama obi nso akita na wa kana anu adane ne ho na bisa bia na nipa ne hands ne ye holy yes bra meni wachi ni obese be ya bra dom no ye kasa ma yes bra ohima de bi ebisa won kan kasem ami ahwe se Bible de betwa ne ho a Bible no kwafo appeal ni mama Akosua Serwaa'S e ya fe ke ba wi ni appeal e hana ya right side ke e wi ni e hana ya left side e ba wi ni e ke ba wi ni
Entino sana tene yare ko Appiah ko widi yare be ye gasie ye papa ye chechecha akono ya akono na ma me Akosua se wait me di kura entino ya ka je pe for say justice ya hwehwe no ye ma me Akosua se wan kwa na hwa ma no ya pesa aye hwehwe na ho na ebwa Ghana man na wiase man nyina wo say yan system na judicial system e ka no kure na enuonyam na atofam no esam pagya anu ti yen nyina wa no ye wa for justice nyama me Akosua se wan kwa na ye yade we ama no ye yama mba nyina ene mema nyina enkrofu bi resisi wo aware ene property ho e wa Ghana ha no aha enti sa no ti ye gyina ha na tiefo era me ni de be ma spiritual father de wa na we be say spiritual father dey asem your airport so we anymore na Prempeh international airport Kumasi do ampofo ju na yegina na dey tell me be ma odu ha no o kan se bi fa kodwofo so ni wuo no emu adi sem adi yesem ene mo intasem o kan se mi do kodwofo so ni sunsum ne kra ye mani paso wu na se na na mo kire sa wo kwansie do o tumi de na tekeka no sa da yesu bi ko so obi ana obekanya no wa bibia ina be ma spiritual father say ya chechire no enu nti na ira Akosua say wa oba spiritual father say ni nua ba to be hia na kwai na na bura so yima na de bi nkonsa ipese mi busa atiefo nyina ko so ma ntumi amusa no ahwefo nyina ko so ma ntumi amusa no mi busa spiritual father say father wo si ya chechire no na nyam bia ni pompo ya chechire no on say yam say na no na me ni nua ye interview mo cha na yuso ana wiase wo ho enipa uwu a obi owu anya na nkrabia wuo no sa nipa no se wowu na sanya na nkrabia wu a samakom esi so what you say but se chechire wo na sa nipa no wokum wo no ana omo aye obi bi omukum wo no so omo chechire wa anya de sense samakom besi enti da de no ba wo no wuye no anya na nkrabia wuo no de wuye so what you say enti na me say se ma me sa wa eba Kumasi a mentina fie asesa me di bitumi ani mi bibia abata eche me ba me tiri ka mu mi si fam anya me nire kra ka mi si fam fi se bloggers bebrebe ni me person be hu se me wa ha dabi eminim de me ye no sunsum anu ti na me hye wan kɔ na me tiri ka mu no ha ntiri pa bia de nipa obi wu na sanya ne nkra bia wu a ese se samakom esi ayiase ana onko ye bi ma hu se samakom asi bi da na ma me me hu it is so person che say atofu obi o sense mankom si yes na nipa ni nya no bekasa enipa so wu na sanya onkra bia wu a ayi atofu obi a ayi atofu obi a no sense mankom kwanye se nipa bi na ebopo ana ku wu a sense mankom sie na ye hu nipa kro omo yes ade no ana se se nipa mpo na bibi so na nama e wo se pie na bu sa fa ko ma tom ye no mu se kwanse no me fa so no ma sisi ni wa bi kwan but enam se that rumba ya chechire no ntino nipa bone fo no mo yes ade no ma chechire ntino onma ne sama ensole ana bibi asi but e ho na me suru pesa me kire se me suru mu ma hu se bibi wo wiase ekuro bi to aso so what you say ekuro bi wa ekuro bi to aso enu nti ana me say that rumba ne wo wu anya ne nkra bia wo me say mama up to say o January February March say BBC akwa that rumba fast wu ye no say ne nkra bia wu a ye be hu nya ne nkra bia wu a ye nyina wa Ghana he be hu BBC father it is say wo be so say ye nua kodwofo su enye wu no na ba da beto no na menam bibi su no wu ye ne bra enso ye eye nipa bi ana aye sade nti se nipa bi na asa aye sade nipa bone fo bi na aye sade no sunsum se me sunsum me spiritual mind me nim ye mahunu eti me kasa me nim ye meka I am a spiritual mind te meka bia me nim ye meka so what you say yes ana wo ka dia wo dia wo sunsum ye yewu adia na ba ye dia bo akodo fo so sama na akosi ade ate no ba bibia sie ama nipa ko agi utumi na wona die enu nti na me say from now going copy March e dey private kankan we ka ye be say yes wo kwate o bate na mo do na oni atento do what ka say January February March o say BBC
me pesa wo kesi sudua me nipa nyina e ko omasum cheba na di omasum dem esi ana makasa spiritual father kan it is spiritual e dia na se se wo ye on say na se nipa no kwa dia na beto wo mo ama ye wo se dia spiritual father kan mami e ye pesa me catch all nyina ne say enye dey a epra ye betere kanka se anya tigama ha adagwaja de ma wo ye be se adagwaja wo free na me metro challenge man so so wo to me a I'm a spiritual man only me see so no one see so me see so no na adagwaja won see so enti me pesa me check adagwaja say me see woni to me adagwaja so me say me pesa me check say woni to me na no was ntwe ni ade ma odo bani de o kan nyina wo boa enti so bibedi na nsam ka achi na so wako ne ho a woni to me adagwaja ne to me ya ka obi o to me adagwaja won ka ho ene se won se na ma chase egu asa anu nti na me so me pesa adagwaja ne to me wo to me e dia na se ba wo sane kwajo fo suni sunsum na e dia na be se ni ba dia na be ya na ma obi e musampa ye o kan na abam no because gara fo kasa e be no kwa no buru afiu enti ahyensu dia bi wa betumi akase wei na betu nipa no wei na betu nipa se na ba ye ba wo ana wakasa no ewia so ho ani papa bia no ho ahi ana me so be se me ma adagwaja hu say yesi krobi okobi to aso enema bia o ye e odobro ni side no on free nyame enti be ma bibia hu say be ma adagwaja ni magu ase kodo to enipa bia wo hyebu bia da e odobro ni side e wo ma me say wa side so ka no koreka ba no say wa ni magu ase no say nipa kro ni magu ase eza sa wo kare say nipa bi ana akeka obom na kojo fosu ewu ye ana nsem tu be ma sa afọ no wo mo magu ase yes e bia na adagwaja ni ma start gu ase twa brantie ya wo say one man and nine hundred just for Ghana. Man, I'm not patient. Catch a pot black say. I do much say. Then you two for crowd didn't attack on this Kajana Gabia. So what you say? And you all yelling at the Gwaja say one of what? Mr. the Gwaja radio, Mr. and Guasia Batono, Esa. You know what going to be seeing. Okay, the video of spiritual man can say. You never got to see a chicken the Dane. I saw Gracia, who can you now? Yet the bread put John Dane said by a empty. It was so quite a ya. Oba fashion over Sunday for Sama for Swampa. Any party be a Mabaka Safari from Saman Commercier. Amaya who said your carrier of Grano, or Swama was swimming and sa. That a foreign enemy. Or say I grad need to me. Yana make us one echo so need to me. Now any time my woman so, Mako for the cry, Echo Daddy or Brian Tikudam, Yanti Jam, Obama Montemapa. Let you be an Ghana for. Yes, some say over Bani in a coffee. Edi ade akofie se de oba akra no ye twa no de kofie no sa na ne so ya begina ye twa ye man ti ye twa no na Kumasi for frefrem se ma anya de ade nti na ya se da anya announcement sinai fo mpo ko akra me na bi free bolega eyi wo munyina ya na so mo mfa nche yen eniema ma me on se da nche bebre na eniema bi sisu ye se obeba so wo se Kumasi de Kumasi ni krom di fie ni fie o se wo ba nche be mputu buru nti mu amo nda kwai a mehia no no enya dan ya wo kwa obesan ba an obesan ba e ni krom eni etu wo kwa obesan ba mu fa nche yen ni nipa dom esum anokora no e chen omu nyina abegina mu ama na nam ai obi wo ha wa mabia wo gina wa nam eti mu fa nche yen ai nipa dom kura wo ha no enya nipa kitwa eti mu fa nche yen se ya mo ho da wura nche mu fa nche yen you are careful mo Kumasi na Prempeh International Airport ni ejina meni nua mami de obebu na se ye dey mami de oba onum na osha odi akon na osha they say wa bedu ase ye ka won me bo num kro ni asa mami de di mu akotene na wo ya de pa na ofi tete otokon na no ana no ya kwanta mami de menya kwa na ye bisimi na so mami de di okoi ana so asaba ye jina ade e ka che wiase ama wiase na ate anka ne se enne ye wo ha ni ye ka ne se ye ba be hia mami akose se wa ye na kofie enkrafo ye na ni kro ma sante se na mami de ka o se fie ni fie te o se fie se ade ne fa so se fie fo ade ne fa so ahwe fa de ne fa so etine ye what Prempeh International Airport Kumasi adu ampofo ntwi ya ye se one pa for bracket 2 oduro bibi Ghana ma nyina adofo pa e mema papa bi dofo pa e ma papa dofo pa ye twa no ye de tata ye de na kofie abra hu se asante ma do no Ghana ma tareti Ghana ma ye nya ni buda ye ni be ya akop me wi ase wi e sanse ni ku se edi se wa ye de e yo do ye twa no ye do ti mi ni ma mi de ye wa ha ye twa ye wa twa ye kwase ya ra mi nya ase
Edim se yɛbɛkɔ so atwɛn kare tete no na no wɔkɔ akwana wei ɛna ɔmo hyɛ no ɔmo de akɔdi nkunim ade asade de aba ɛna me nua bɛma bro yɛnte sɛ Kumasi Ghana yɛnte sɛ Kumasi Kumasi nanso abro ahyɛ akotade na ni nua ba bro so yima na de bi nkonsa me pɛso mimi ni makotade na se beto obi nim wote TV so na wɔkasa de ɔhwɛ no onya akɔhye bi anko bebusa de so timi nwura TV no etimi gye bi nua no mo hwɛ nam abusa me nua bro sɛ abroi nua ba de bi nkonsa de meti ase na ate ase na wɔn so te ase sɛ Erika mami nda omu nyina ase ahwefo no mami nchiom nda omu ase na so ka se akubia nsie a na ze wan ka ne yie kura oye wan ka ne yie kura ahwefo no omu de sabi omu nim se ye ko hu mu ko ne na mu ko okay omu nim se tuo ye tutuo bia we anyway ano na ye de ye nim ko na se edi so de chenyina se eye mami Akosua sewa nokwasem se uba Ghana mu a mami Akosua sewa fosu wakoye se ese daddy lumba wife asem na okay wakoye oba buni Virgin Mary babuni otimi fa Yesu yeah efri carpenter demu ebo ne papa ho ban ebo akura no ho ban e ma ne be ni patiti owudi gye me ne wo nkwa so wo hwɛ daddy lumba baby mami Akosua sewa fosu fa no any free obeji ni din wo yare otumi bonyo ma wo se wo re wo otumi bonyo ma wo ade bi o wi ase bi o de bonyo mo dase ni nyina free oba bi nti sa oba no ana be me fofo ntuata wo free mu sa wo de go ye say mami ya mani nye yie ana mami ana ya nti ase ana nsensem bebre ase ya hwe ye mom de ye hwe ni se embra ni se sen ya kan baako ya sha akobio ezizia me hu se akotade ya hyem no me koma Ghana ma akoma me nuanu ma akoma me anso me mama me onu me ama wo mo ya o mami me see be me bi wonu ma hu me da se nyame shira me da se e mo fa ne sa na interview ne be fa ne sa mami he me den yakopon se wo hu shia ye mami Akosua sewa ne boba nyina ye mami Akosua sewa fosu emma wo Ghana ni hwase na pese mu se Ghana mra ne se san die enim se wo ye wedding a ukunu ntumi fa wochi so oba wo ne be mate na wo ne be ma na nda be 6 months e ko 1 year 2 years ye se be ma ne tumi ja aware wedding enye se bi mami Akosua sewa se one ne na o be ma ne se o ko Ghana aba okoya wa mabio etu ntumi nka se wo stop no ba na oba no so a Akosua se wo bedu krom ase ya okoda he medami obi akochem dabi ene meba fie ana sanko ni Germany fofi anto atele luma wuye mami yenhwe na wotwe no odo didi na wotwe no nyem bi sese na eyie no eye dan ye se ukoto abo bi si wunu aso a nkaza sore no so kasa sore ye so enanu eye dan na wotwe no di ni kama ya tu na de ede no mbeso be ya tu eno na ehwem no ye court aye gase ngofa 20 billion mbra na ni meni yenye bi no mo sere ye ni adade saka court ni man be 6 hours kebi to be 50 billion what we say it nani wo hia matalia semi me baba kuntokwa e de ma Ghana ma amutia wale ase o ma bre obi da do prodan mu no ni kuna bre no mo sidan na small girl bi abechia no tuketu ebi and enkola for school ba we gonna fuck them we gonna kill them me want to be try about to be so and what be so ya side chico we must so jam baba wani bi kuno but I so we dey MPA but am want be so chia me dey make can say mami Akosua sewa oba Kumasi ende ordinary 9 eba be si ono ana sase so ne die baby e wo no ye twa ne mfuma share ne bia no ejira ha na oba ntine ne oba ye baby sa no kwan so ne ye free a ye kwa makom ye fun na ye kwa makom vanyo sport what ye ko atie for abro say akotade na wakon no video nua ba na ma sha akotade ye ba no ro na emema na kuta tuo no omoto ne ma na yatase ase na nkum eri nti me nua abro say Akosua sewa wo sha akotade no de aba Akosua sewa chidom ama bambo aduma kuo ye presifo
enyina abagana ma ho ban ama adumaku a wo mo hwe attention na so wo mo so atumi ayedai aye wo mu nyuma yie na de okasa sa kosa se wa akọ to ma ye ko hu de etua mu dia eta se ye kase no kwasem Ghana lawyerfo judges no mo bo nyina no wo mu dwumadie no se na ekọ ma me kosa se wa mafuna ni abie lumba wo na chi no ama emmewu wo mo sede ne de so mo ye emmewu wo dia bre wo mo awade mu nsensem yenka yesika mom ani obi mfanya adwuma yamfa yesika ma be ma nto ye be menti na for de akwa na side emani ate enti kwa na fosu wo wu ya no ayese Yesu Kristo wuo ni wo na chi no yenya afa awudie yenya nkunimudie na akwase se wa so ewiase enipa mi enipa na mo se Yesu Kristo ma me na akwase se wa esa se Yesu Kristo ne ma me Mary ote ya bra na ebo Yesu Kristo asenya no akwase se wa so te ya e bra ote se lumba wo wuo sana Yesu Kristo ma me na onkasa obre ne ho asefi se yetete no sana akwase se wa te enti wiase nipa wo mo duo na omo ye emma omo ye mienu pe Yesu Kristo ye arrangement security Obama me ne Wadako, eti ekoshe mami akosa sewa. Team leader there. We move. Don't yaba. So we are for the from day one. Any Nyansapo, any Akuntoko we ya. Na ade ba ko a de bia me kasa we konfo akanokre. On se hu konfo bia wa ha. Sa kanokre fa nokre nante wasase we so. Wo de nokre nante se de ma me Akosua se wa de nokre nante a. Hwe do ba hia ma me no. E fe keke. So awale de wo de o se bo ho ban. Awale o Bible mo. Ba mpra twi ni Bible. So what I say, and more Christopher Mpo, and I'm also some pronouncing. Because I say, oh, I bread. Money minute in the rest of us. I'm not going to say, I'm not going to be tracking. Hey, a man in the once a day, I'm going to any pack and crew. Maybe as I go over and dream my home. Maybe I know a poor Minia Bayer and Wahadi actually in the bus. And one time. Oh, Jai, I'm comfortable with you. What do I do? Sampa? What do you sampa with my nanti baby? My sampa is the minimum. Yes, for my baby, I am a problem. You are a problem. Hey, you know. You don't really mean it. I am more than something in the snow. I'm on your force of taking the Sraminami. Hey, the wife. Something was a machine. Okay, stop me. Stop me. I trust you.
say ye na never be dance. Ye na. Never be dance. Yire de ho na. Na kofo bebre na e kan tama ye no. Ma ye. Ye sie no. Ye nya ye. Enka mo binti. E da bi om sie. O ma de defune sie. Enka mo binti ye sie. Ye sie. On say o mo nya playing clash no. Na mo say ye sie wo mo. Ansa na ye ye. Ti we ye sie ne ye be ye yi. Afina mo be ye. Ti ba ko de na mfa za mo tena ase. Eno state barrier. Abusa panyi man state barrier. Okay. Ananya sana mkan. Ti ye sie funu ya fe ne be ye yi. Oh ma me ne ya we say na ndumba ne odoburu ne ti. Nti no ase me de blame nyama abusa panyi no. Onu mom na keka ba ne ti bom. Because ma me ne be show acting bi an senka 1 week no mo nyina nka mom nya. Senko beka so ma ne nya 1 week. Enso ma me na nka hwe. So ma me na nka so Nyansafo. Me so oba bia be ma bia nwale sa ba se bi o. Nye mankra ma ya mo hu bia ne apo. So ma me ne dia abusi apani be ka se ma ya ma me na esoli gina so mo do poni. Na buja panyi no hu no efra yie be pem sa be wo so aka no koreda. Wo de mo hwedo wai odoburu ni ntu mo chirim no fa ne safo amere no. Wo de tie wo so odoburu ni ntu mo chirim no fa ne safo amere no. Owie wo se odoburu ni de onim no. Mami Akosua se wa no onim no. Okodi fra rice ni bia. Kaka wo se Mami Akosua se wa ko eja wale. Ana ya ba ya mu nyina ba mu. Ya ba ya de wewu dada. Enso so ya ba ya wu dada. Ani chi se minim se nukredie na Nyankopon a wo soro no. Sebi ahimfo kra ye konkonya dem aye pompa ye. Na ye de yansa kire ne se twedi amponkwame. Appiah. Wo na wo bo soro e bo asase no. Nukre no ebededi. Tianu ena me Santiman Akosua hene sebi santi hene edidi brebia mame na wa mame nyansa wapone ne nyansa kakra mame de mimbe di atem mimbe kansem hu ne mom de mitane chi because me hu say no krane de eyeba minim nia sebi minia kasko fosu oware no minim fitete ne fe na me ba be kire say kasko fosu o the certificate bi ba kire me an minim de oware no na ubazo enti se obi eti baby no se enti saade a wa eda utiri so yes me bompaya me konkonya dem a me bompaya ma me Akosua se it is obiti no be di matema and family because me dia no kra na meka na ndipa bebre e wo ho a mo ni brem and so mo kan me dia me ka kire me nua ba ne se reche dia yewra santene won pesa Akosua sewa onjina pintin ne de minim se da che enche bia Papa Chika Picot, yes, for there and cockot. Ente court na all canon, naming to me Kamwas. Nemo, no crana Santine, where ya mammy semen canon and one man. Akosua sewa for soup. On am Nimno. Minimo bia bi mesramo ma mo ti ha mo be kwa akot twesti obi ano ana se mo be kwa akot ka sem fofora enya no kre no Santiman Akosua ni de mi misro no kre ba ko pe ana bo hobio ena o frame a mi yin konyi wa no kre na na maka no kre na maka no sana no so na meditete me ma mene Nyansapo ya wo me ye nai
Remember me, men could intro, Ubia would be team set, Meme dear. Uba menima no kran na meka. Te me sramwa. No kran ya maka no ha no. Eno ana mo fa. Odi ka so anira ho. Me menim obia di se Akosua sewa. Ono ana menim no. Amen. Te me sramwa e kwa mo cho. Nyame sra obia wo ha no. Amen. Na e anajo anka me ma jase ni yi snap any glass by ma me bompa yema na mu e tra no passe so ko na bompa yema me sa ko mi konwa dem a se na papa si no ono de wo ye sofo de bi am ka chen se me evangelist evangelist so we na no pe ko yo so ni atage so evangelist na me be ka no Akosua sewa on kana kuma entoni yem nyame aye ni se wa bre e kom so de no na modoso kama family aba na me de na Akosua isa na mama na bia ne hey mama odesu ha ono a obepe time na ono a besramia na ya ye didi ye nkomo sisi a wakoye public figure hana abe public space ono amuhu ne sano oye very 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 special person oh one perechereche on perecher no kre no na ohwehwe to be our befu sa Akosua sewa yesi Akosua sewa wa ha Akosua sewa enye no krem de ba kokra Akosua sewa no krem na ope no krem na bia oni ne na bia oni ne nkosa nti me de maka me no krem nti odibody to social media na obi se obi di matema ye be ye ni bi afutu amede be mama se obi anhwe ma me Akosua sewa na wonsua ne se wo awale bim se wo ayonkofa bim menye bibia na o se okwesi untuma fi wa bonten ma me na nsi ne ntuma fi na Ghana fo ankasa ne yakuma hwe doma be hia ma me no no kurem no odom ti ma me na matu chama no rough o yo ba pa Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Prempeh ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya